ever do going. If I can't know how, but ever do going. If I can't know how, but ever do going. Oma maybe the news we say ombe kuma mu hu say omu enkum mu hu me no me mfa ho me a blogger video do ba e no man me na me ye uja say say adwoza fo nua no Israel so bo shutu onua ba no ekunu so be di ni demu o man emfa me ho jomo pe e no ma mo ye hwe apostle kodosafo wu ye ene be wu mu say in the body na ira we got first thing happen when put no my en guasie because apostle kodosafo no sabe onye ne pe hu bia kwa wo obi anim no say de ote na papa penimu a wanya over 90 years efri mu no a ne man so so empedifo a ebinum po eye ministers da no na abewu mu say ne body no ayira e o mochire sad news no drop ye pe e de man be nkosiade ampa so no nkosiade so esi obvious no dia wo no one bre no e na ya okohu tokwa dia abewu mu no ebewu mu se Israel kodosafo a wo ye apostle kodosafo ne boy no onu ne ko bia even pu kasa a o ye mpo no onu no de ne ko hya ase se onye bibia chisi ano ka no onu enim ka ne ye na papa ne free mu no ele de banse sa de yesi ano opese obe hye ni sinanai I mean to install him says yesi ano onu ni yesi ano the leader of apostle kodosafo the manufacturers ni ano onu yesi ano be leader ona so ye pepe no and of course ni night the ATM no obo aya apostle kodosafo ni mani ene ko ye sa bia no say no court emma order say omo e cancel oma ye kese no apostle kodosafo oma 6 ba tu pe ena menu mienu no ni mu omo aya adwasafo ena Israel safo now my ekowu omu sa no ena boy no die Israel safo die onu no until say odogo bi bonu a enu aba because the court in town, let's also educate you. Let us say, upon the good of them. Why, yeah, you got to the bear. Cars is out of the you manufacture a bear for one yet. Oh, yeah, the guy, I'm going to see a while on my or more where the air insulation or more extra. And now, we are just at this time. Entino a police force duru ho lawyer adwa sam so go enti ho no no e na ono gambi ono gamandi ana so obi aye nimu issue na ho no masa bo ho ba menko efie ho menko ni officer omuda so etumi so oman uti ase lawyer adwasafo officer oda so ye MP anase omo ban na da so wo so because this asem no e go fa soldier a police for go fie o be say ewiase kra broma ye gidi ai
demo ana o mam de mam ntwa me bia bi kura na me no we ma asem de me no me nhwe ho o ja me nhwe ho aba na me breaki o da aba e no mam de me breaki keke e de be wum oh my how come say opinion leader like Apostle Kodosafo o ma me no mienu yete papa won kan no enye ne o na papa wetimi afiri mu a yese inimu na ayira nimu no ayira ewo mochire ho nipa bi se kwa nimu krampo no e se 24/7 omo gari because omo eya buti baby ko ba e so mutimi gari because na yentimi enhwe se edien enewo papa we adwemu ofaso eyeye nyimanyima bi because papa no ni niam wo ye no ma ehu se utimi ogbo nsem wa na TV aso o san boy na TV na dum oh the man has done a lot but o man Ghana penifo no sabe ebi mi nkosiafo ntinu o man omo anvalu man we oh the only person ko betimi ama man we a wetimi avalu man no eye Japan Ekufado omo yobo o ye ba o ye be yusu Apostle Kodosafo ka no ja sese Ekufado mo po ba mpro mo gu na djuma mo Ekufu adomo bayan eno mbe gu na djuma mo o man enyam na meka ho lawyer Adwasafo no na kan ye se Ekufu adomo bayan eno mu gu ne sene djuma pi na mo wa se opo we nyina echi no ogusu eye campaign e de ma ba omia se ba omia ensama take over enyo man se na be wo mu a me no me ba mu afuchi mu de ba wo mu a chem se te sia no ekroma ehye highway no so aye kese aye hye a ebusuafo no mu eku ewo japade ho a ene ye shutu lawyer Adwasafo a te sia no owo hospital a ye hu baby owo ebisu ewu ye wanhwe a we enyinya me de bai na nipa geji wo no oshutu baby a agedesi ayi anka wo ni wo senesi anka sabio ye besie mu enti nyima bi o wa you need to stay away. And I don't think say Japadi no enye dia onye bi obenya bi masa uye oba onye bi o wa on jama mema no enye bi o a jama mema no because Israel Safu we all know the oye we all know say oni papa ne kobasa enchi no ntimi ka say who take oba no who take over than Israelite zana be kan Israelite Israel Kodosafo o man chimi de enne update bia no ye beba e da be wom uchaze